Oti mewe kuya, yemi apena kolu. Oye kwe me to me o. Oti mewe kuya, yemi apena kolu. Agasekwe opo, Amapopeke, akon ote shalo. Eye mi na konye o. Hey! Anyone in Mesuna or Tim many me flat I mesona. Because I would Tim everywhere or my yard. I got that just master Godwin up and where where's you? I got where's you? Agasekpe opo anama popekwe akun shallow. Remonte ebien pe na pon ido awu. O ese wa ese nya kon to ti ape na wo akon ido karia. Kotu ni era meloke. Uwese we pe me. Wa iwese de nese ye. Era meloke. Agasekpe opo amapopepe akon tesi alo. Agasekpe opo amapopepe akon tesi alo. Agasekpe opo if you're jumper, I feel you. I got step up. All right. That's the golden voice of Africa. The golden voice of Africa. Era menoki. Uwese Uhunoma me wedo. Agasekpe opo. Amapopepe. Akpo
Akon desialu. Agasepe opo. Era meno kechi fa wan fo fujo patidon. Akon desialu. Ashon amufia. Di okakele oforoko community. Era meno ki uwese that defeat of Nigeria police for Seramenoki. Agasepe opo, amapepe no. Akon desialu. Iyamanera meteme, iyamaniye meteme wa wesebe. Agasepe opo, amapepe no desialu. Agasepe opo, amapepe. Diya amoni ya Akon desialu. Erie mi na koyo. Awase o. Di okakele ofo community Ashon amufia iranoge. Uhunoma me wedo. Awera me noki. Frade ato pharmacist omo meni yagaga. Wawase we ko. Too much. Agasepe opo, amakopepe. Akon desialu. Hey, agasakon anu wewe. Agasakon anu wewe mo me no mo. Buwe boga iranyo leja. Omo meni yagaga. Wakpofo no kwemi, wakpofo no kiemi, wakpofo no hemoto. Agasakon anu wewe buwe boga iranyo leja. Omo meni yagaga. Wawase o. Agasepe opo. Amapepe. Akon desialu. Erie mi na koyo. Chief Dr. Omele Iranogi. Uwesebe kweme. Chief Dr. Omele Ebole de paloje tolu jopayi. Iranogi uwesebe kweme. Ena horo Friday Iranogi uwesebe kweme. CEO EDP Global Ventures. Iranogi Odoriri. Also the manager Bijo Motors. Eno piano fini mena ere okwe a. Wow. O ebe do ka de talent no obo ari eni me ona we ari yobo ni me. Ena oro frate era me loke uwese we kwe. CEO EDP Global Ventures omo meni yagaga. Also the manager of Bijo Motors Farmer Park era me loke uwese we kwe. Uhunoma me wedo oseri oma wawase o. Agasepe opo. Amapepe. Akon desialu. Erie mi na koyo. Manager Erame Onoriri. CEO EDP Global Ventures omo meni yagaga. Iyo panu wari enime. Uwesebe kweme. Iyo panu wari enime. Uwesebe kweme. Meni yagaga. Oboto international businessman. Oboto Oladena. Erame Onoriri. Agasepe opo amakopepe. Erame Onoriri. Akon desialu. Ena oro frade. Erame Onoriri. CEO EDP Global Ventures. Uwesebe kweme. Agama kopepe makon. Akon desialu. Asha Erame Onoriri. Monyenye. Asha oye. Oye. Agama kopepe makon. Akon desialu. Erame Onoriri. Uwesebe kweme. John Enamuna of Nigeria Police Force Osato Hamen. Where's you? Agasepe opo. Amapepe. Akon desialu. Erie mi na koyo. Uhunoma me wedo. Advasa Eromosale of Esala. Where's you?
here. She's someone for a foot of Paquito. Mario Payamiye Kenime Hogate, a Nahoro Friday. Well, so the CEO EDP Global Ventures, also the manager, Bijo Motors, Ramat Branch. John Enamuna Erame Odorini of Nigeria Police Force, Madame Home, Agama Pope, Macon, Erame Noki, Akon Tesialo, or Arejon, and 10 years in on a Akon Tesialo. Akon no area Pishuka, Eremia Pereria Koao, Eremia Pereria Koao, Eremia Pereria Koao. Eremia Pereria Koao, Akori Eremia Pereria Koao, Agazepe, Amapope, Agazepe, Eramenoki. That's Mr. Andrew Vabo of Nigeria Police Force. Mr. Andrew Vabo, Eramenoki. Chief Awan Sopa of Ujopa community. Where's the say your own make a sema oh wahala nothing. Alright. Chief Awan Sopa Erame Olori. Who was the